खाना नहीं याम fruitful होए बा याम academic होए बा याम काना का तो discussion में तो होनी है अदु तो और ना कोई viewers से ये वो ये इंडिया sama ni kalau nang adu coba nang adu lura ke hati baca ye bi ne TV sih aku busy sih adu nong ma koi studio tu puna bam jawa chakuri lang na ma adu aku na adu madu dia koi pam de bro violence puna chena ba khana chena ba pam de khana targa khana ye na targa su ultimately koi opinion thamna ga da bani koi democracy da di every points of view se loina putona ga da ni ta ga da bani ai khada ne su me do ya de loina ma ke sa targa koi na kana manu chummi la le si isa isa na loi decide to jena ba du ki freedom du pi ga da bani aduna aku khana badi yahoning de aduna khana ba yaw patam da madu koina numitu de masidi phuna ba yaw ka ami hele masidi koina online da upload to matam da masigi saruk se madi yaw la roisi adu pusi yaw de mayam na kari yaw de no ma har ga ne ko message amadi tha masigi saruk se ko endorse to de man da ko masigi lokok chare adu mati tu tong to ni ko ate ko ngasi ko to kayan ta lokok te only advertisement kadane lokok se ke no da mayam na manu hona to ai ni ad marta advertisement mini ani hu yaw ko ngai de na ko mayam ni ngai na ba na ko ad bolo to thaga jabane ba adu kadane ko lokok cha ba je ato pam da edit to de adu numit to ko na hai ro content to ya amna fazaru da ba makal ki content mo ibni na mapalam da yam tong na ba ya adu ko mani ku to tong dam ni na ko na madu lokok char ga thagale adu mayam di asna sai phuno ki bu thagala mane na ekta minute amada hai tare minute amada ekta 1 lakh yaw to bi hi eng ba se viewers adu ko chaira ko na kai no impact is bias ho ko kanana lei ga ke noi bo ngasa adu mate phuno bi mate ko lo tweet ni da aku bi ka lei ya ko ki da ko adu mai to we adu ko na puna chena ba sidi pam de ko ya progressive oi ba mai kai da every discussion du di ko na knowledge ni khang de information ni khang de hai tare thank you so much